Rusija, Kaluška oblast, selo Borovensko. Katedrala Djevice Marije. Zidani objekat se sastoji od glavnog volumena ispod kupole. Ovaj dio se zove bočni prolaz. Ovo je zaobljeni oltar. Hram ima dva sprata. Ovo je donji sprat. Ovo je gornji kat. Staje ovo čudna niša u zidu. Veći od prozora. Luk i vrata prvog kata. Na vrhu je i luk. Značajno veći od prozorskog otvora. Može se pretpostaviti da su ovdje bila vrata. Pogledajmo s druge strane hram. Evo vrata na donji sprat. Na nivou drugog sprata ostala je reljefna dekoracija. Veličina je znatno veća od prozora. I ovdje su bila vrata. Nalazimo se unutar hrama na drugom spratu. Ovo je kupola crkve. Ovo su prolazi do oltara. Ovdje su bila vrata. Između prozora. Evo rupa za grede na kojima je ležao. Na ovom nivou je bio sprat. Na drugoj strani nema prozora. Tamo se nalazi crkvena kapela. Ovdje su bila vrata. Evo šava između cigli. Desno je zid, lijevo blokirana vrata. Postoji šav između cigli. I ovdje je isti šav. Redovi cigli s lijeve i desne strane se ne podudaraju po visini. Postojala su vrata koja su se širila prema unutra. Sa vanjske strane luk nije tako širok. Hajde da uporedimo sa suprotnim zidom. Ovo je granica blokiranog prolaza. Šav između cigli je jasno vidljiv. Blokirali su vrata. Ova blokirana vrata je iste veličine kao i vanjski luk. Širina luka izvana i iznutra je ista. Zašto praviti vrata jedna iznad druge? To je nezgodno. Nejasno je gdje su bile stepenice. Stepenište za drugi sprat blokira ulaz na prvi sprat. Zašto praviti vrata, a onda ih zidati?